12 Ramchandra Ghat tini kaisa Nangkuk mani Kokchab Panda khlai jakha Baijal bare Kokchab Panda phaywi manjak 12 Ramchandra Ghat ni candidate borong banan Jems Debbarma YTF block president Ritan Debbarma TMP block president Alen Debbarma no khoboi TIPRA MOTHANI Joto ADONG songbo Panda Koknora kha 12 Ramchandra Ghat ni candidate borong banan Jems Debbarma naitoni CHOYA kari Chini Hamkrai TV 사는 타강강 어른은 기사 사는 무슨 맞다. 하나의 2023 State Assembly election संखा आ टाइमो रामचंद्र घाट निनो सिनी बरं गोनां जे सिनी मैडम सप्ता देबबर्मा बो सिनी मानदाय कन्स्टिट्युएन्सी बो बासाखा आ टाइमो बो सेम क्वेश्चन कयेकजन बरकनि बोखावो आबो हाय सोंमुं काखादा ताङै मानदे हायजागाव कि एजुकेटेड बरक करि खादा लिडार्स करि खादा ताङै फादानि बरक बतिनि फादा किन्तु कायसा कुइसु बरक सापानो मैक्सिमम बरक सोंगाबोनो बरकनि बोखाव थाङै सों बुजुगैख्या जागा जागा थाङै सों याक जुरखाय सालायख्या गै जतन आ टाइमो बुबाग्रानो नासिगिनो बुबाग्रानो वान सुगिनो रामचंद्र घाट नि निपानो सों मानदायो वेलकाम खाइमा बाय प्रचार एकदम धुमधाम खाय खाइमा बाय सेकेंड मोस्ट सों वोट माने पास खालायख्या ताकारजलानि परे 21,000 plus vote by sing lead खायख्या मानदायो हायता गा आं एक्सपेक्ट खाइमिया सेम थिंग जे कन्स्टिट्युएन्सी वा आं तङै आनि कन्स्टिट्युएन्सी नि बररो कयेकजन सामा हाय दिनै सेई रामचंद्र घाट बाय एक्सचेंज सिंग लाय हेमे आं कोनो मते खाबोनो बिसेस खाइमानिया किन्तु पुइला फ्रु जे नॉमिनेशन सिंगनानि सका आनि किसा फेयर तंमानि जे बरक बानो एक्सेप्ट द खाइनानो महाराज समानि बा आबो आं सामु जे दागिवि हजाक माने आबो खलाइदे मानो किन्तु रामचंद्र घाट जे मात्र फाइनु फाइक्या जे बाबे बररो बुबाग्रानि प्रति हामजाकमु ओ हामजाकमु ना आंखाय हनो माने बसकांनि सालाव सुदु समयसिमिसे बाकी 28 constituency o tong aron bisingo ang naine mani Ramchandra Ghat I think 5th of smallest population strong na but o jaga o sungnai khangkai I think 28 constituency ni bisingo number 1 Ramchandra Ghat beskani salo tai kaisa hoito ani omthai thi klaima jaga mandai constituency but ang ani jibonnyo je sebu khai haimani कष्ट खाई जे स्टडी खाई है मनी आबोनी पायै जे महाराज रिंगमानि परे 2022 वाना रिंखा जे नों क्विट खाइदि निनि जब दफानि बागै नों सामुङो मा नां फाइनाय आं ननो एकटा टाइमो रिंग हरनाय आ टाइमो नों याकारि मा फाइनाय ठीक 22 नि किसा प्रॉब्लम लाइक बो सिनि मैडम पातु कोइना बायु जे खुम्पुइ ग्राउंड प्रॉब्लम मा परे प्राय 2 मास महाराज एकदम साकसरी हामिया चिंतावा हापका बखा दुनुक जाखा दुखु नां जाखा निजिनि बरक बाय जुदारक बाय बुजाकना नायमानि खक्ति मुसु जाखा खाखलाबो दागार जाखा पुरा मक्ति क्लाई बो प्राय 2 मास हाय त्रिपुरावो से फाइलिया खा खामजागै सेई टाइमनो बाना माने रिंगमानि कक्ता आबो तो मीडियावो साना कोगिया गाय रिंगमानि कक बो आ टाइमो बो साका जे नों निनि जरा सक बायख्या नों मा को नाय ओ जरावनो नों याकारि फाइदि आं महाराष्ट्र कक रखा जे ना महाराष्ट्र ताबो फेब्रुवारी ठीक मार्च नि 1 तारिखआव खायना आं क्विट खायनानि जब आल सैक्रिफाइस फॉर माय दफा ताइ निक बुंलाय आयै नै इंजिनियरिंग आं एरोनॉटिकल इंजिनियर्स तंमानि वेट एंड बैलेंस नि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर्स तंमानि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आबनि क्विट खाइ आं फाइगेता गाय फाइमा परे लाइक ए स्ट्रगल ते टफ चैलेंजेस मांखा जे दिल्लीवा आसुगुइ एसी रूम आसुगुइ जे वान सुकमा हाय दफानि कक सेंटिमेंट खावो नांमा हाय किंतु ग्राउंड तो सेंटिमेंट टंगनो बट जेफ्रु नों ओ ग्राउंड रियलिटी ओ फायो निजिनि उन ऑर्गेनाइजेशन बे चैलेंजेस मीट मा खायो सम टाइम नों राफ ट्रीटमेंट बुको खामिया सराइमु आबरगुइ नों वेलकम खाइजागो फर्स्ट 1-2 मंथ रगानि बागे ब्लैक टफ फंखा इवेंट नक नि बररो निया थनि बाबु फाइका हाइपनो बबो एक्सेप्ट खाइलिया हाइसि नक निसां नखरै मा थांगा प्राय 1 वीक खाइ जाजगलिया बाहायके नों साख्रि रबया करनानि डिसिजन ना खा खूब जाजगलिया ता काय हाइपनो bono bujuka kok salaikia last digi ako parents blay accept no kainawi borok khlaiketa inka abon pore
feel khaimang onek rap treatment ng khaisi nijin organization no challenges haikya kebeng laimu hailekya kaisa tai kaisa kai o thanai 22 ni simi tamu 2026 jora lang onek kisu srnani mangkha senior leaders ro Mahara sini MLS ro EMs ro MDCs ro borok nije srngmung borok bai tongai logi tongai onek srngmung mang hata and most type of srngmung mang khabo se politics to rajniti o dofani samung khaitini one important weapons je bakhani nangmani gangka I think sobsai patience without dot jote patience grisala kuno dinong koi mani haisi sing 100 ta kok sin khunjo khnai no mano rap treatment khaijak mani sraimung naslejak mani kintu bakhao jodi dojjo khaya apno reply khaya woi positive way ona khangkai I think nono khnai shuru se last dige hamjak mungo tarning na thang tanga Mahatma Gandhi sama haika non violence is the most powerful weapon in the world Mahatma Gandhi bokuno dino walai ya bulaya toklaya kintu je babe bokoini ne khai himka onek kilometer simka duti kanei bono beng khaisi barrister yakar haita mo afsu kobor khada South Africa ni yakar haiba duti kaniba sakhra khra ka himka kintu sei Mohandas Karamchand Gandhi ni bichar tini India ni 142 crore ni bakhau simia entire world Nelson Mandela suru se abono srngai fight khai tini 27 bosor jelo tomani pore tini bini nations no bobo success rakhaisi I think Ramchandra Ghat hoito ani constituency by around 100 kilometers far ni manu but tini ang koinani musumakai sana musumakai miani simina ang cinta khaikya wansuka Ramchandra Ghat ni bagai tini Jems Debbarma ni thani ani theibai krung khaisi or Ramchandra Ghat ani jiboni first kuila je sujug manmani maharaj ni bisingte and omono ang poito khlayo buskangni salo Narwk ni chuba chubai Narwk ni tidul mumbai buskangni salo sung success sung manai tai Ramchandra Ghat constituency no 28 JDC constituency ni bisingo not only vote ni percentage to simi number 1 ya even in terms of development in terms of joto sujug subida digi sing number 1 khainani प्रतिदिन चेष्टा खाइने प्रति मिनिट चेष्टा खाइने प्रति घन्टा अब kai ani kok unko manita gatai kaisa o jarawa ang koinani musungo sini sobsai enemies sobsai dusman actually sini bukhana ongnai haisi sini bukhao bai ke dusman ngai hingkai sing jarawa igoni bai kaisa tai kaisa bai mili maya angma bai obo kintu division khainani bagai duita national political party CPM tai BJP abono sep nai tugui tong haisi ga o je sing kaisa tai kaisa kha khek lai mani nukung kaisa khegoi no manu problem ngi no manu nijini wan sukma bai tai kaisa wan sukma milia no ngi manu kintu I think Maharaj je no larger picture funuk mani je mission suno funuk mani thansa a thansa mission na khangka sin igu abo blai no gun no tucho haisi blai ke chikon haisi o igu no sing saido ma tonnai dofano muthangani bagai dofani sarte je bororo edisino doko khainani sopna ti phai tongo roman script riyangnani sopna no ti phai tongo tiprasani ekot no bahai agor tolawa asukti ka sunani sopna phai tongo a sopna no senjoto milui palbaksa kai destroy thema ranai counter ma khainai baskangni salo borok no sungkok mang konai haisi and sungjuri thansa kai tongkhang kai jotono solution tong haisi without solution problem kuno dino creating ya I think solution ngai sini honorable MLA sir tonginyo tongo honorable former EM sir tonginyo tongo sini block president blai active sini uncle songro blai active sini sir songdus kango tongo tai senior leaders YTF ni president of blai active sini brother Dononjoy song tai aba hakenor jotone active sing ek family ngi ma khanya haisi division nang khangai sing paigla ingres rok jefuro sasan khayo puila nukha India o jati goto babe debate kaise milia dormoni pokke bo milia askup no nawi kintu India no sekagi sipka matro 55,000 officers a time ni 33 crore hai Indians no pura destroy kai biz damang sekagi sipka haisi Punjabi bai tai kaisa Marathi rok nasik malai lia Gujarati bai Bihari nasik malai lia aba hai ke pura create kaisi last week Muslim by Hindu nasik maya Isai by te kaisa nasik maya amte hai khaisi ka
sini o political party ko bubagrani soinyo no bubagrani senkra krok no BJP nasigi tongo ang mia koyekdin sikangse Facebook rogo borok o je gas virus no danani trigger khaina naimani ang nukha borok omono taibo kok je jagao dukhu nanglai tongo kisa kha khami tongo obviously kha khamnai no কিন্তু খা খামা জাগাও থানি বরক তলাও কমেন্ট খাইতে আবনো ট্রিগার খাইও হাইছি বাইকে আবনো তাইবো মোবিলাইজ খাই বরকনি বখানো একটা চোর মুরখাই সবাই মানো চেষ্টা আপ্রান্ত চালক জাপানি নুবুই দं হাইছি जों जुदि थानसाखाय सिनि नुकुंनि ककनो बायराव फुनु यावै जों जुदि चांगोरि खावै वान सुबिना खांगाइता बीजेपी लास्ट टाइमो आईपीएफ ति बासाव 5000 समथिंग वोट वोट शेयर निसाय ताइबो तला खिकलायै जों बरनो खिकलाय ब्लाइके हामबाय रामचंद्र घाट रकमां ब्लाइके हामबाय मारो नरकनि जे वेलकाम खायमाबाय आनो नरकनि नुकुंनि खरकसा साजलानै एक्सेप्ट खायमानि बागै ani langmao ani laibo thiasak nangle khoboi mangla tai omono bkhao muju tongoi bskangni salo himai thanai bubagrani je dagi mungno ang tinai tai norokni je bkhani musumani ঠিক আছে जों পাইমানি পরেব আসুক থাইও আংনা আসুকই মানো কিন্তু নরকনি যে ওয়ান সুকমু নরক ট্রিগার খাইমানি বিসিংदै নরক সামানি বিসিংदै আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি কোনো দিনো আং আ জাগাও কগলা যে কমানি যতন पार्टी तामो डिसीजन ना सिनी एमएलए सा तामो डिसीजन ना ऑनरेबल फॉर्मर ईएम तामो गाइडलाइन खाय आबोनि बिसिंतिनो सिनी सीनियर लीडर सह ब्लॉक प्रेसिडेंट सह जों वान सुकलाय जों मुपुं लायन हायसि ब्लाइ के वन्स अगेन हामबाय ताइ नरकनो ब्लाइ खा का हमया फरमाबाय मानदाइनि इंगिनाय टोटल 47720 वोट नि इंगिनाय आं जेम्स देबरमा नरकनो खा का हमया फारो ताइ जे एक्सचेंज जों रामचंद्र घाट बाय खलायलायमानि abo haino hai norno khaka mia fari dofani bagai chobani chibai bubagra ai blok thong TIPRA MOTHANI blok thong sini dabi dakti no mantu haisi hamba